titiang maturang pengastuhan. Om Swastiastu. Penghajang reng idedani sinarang sama. Mustikanya ni reng parang angganing dharma panreksa sani banget kesemayang titiang. Sedurung titiang matur, dugrayang titiang maturang puji pengastuti majereng ide sangyang para mekawi. Riantukan sangkaning asong keteluar nugrahan ide titiang. Presiden Bersadu Ajang Reng Idilani Sarang Sami. Kumantinipun ngamilatin pacentokan pidato Bas Bali war seni makin. Mungguing pidato sani atur peningayang titiang memurde. Swedarmaning pada yuwana rajagang sastra Bali. Sani kedasarin antum trikayu parisudin. Para penedia san kesemayang titiang. Menawi sami sampun pada pewikan inggian sukseman trikai parisuda punika boya jetio swantah netiga pantang pinaka dasar reng sejeroning mulat sarira mopikangkang termaning memengarti sani pepina bebawasan mangkumiwah parilaksana sani becik. Kepertama wenten manah cika ingin punika pidadab sejeroning mepinah sani becik. Kepengkalih kesungguh wacika inggih punika pidadab sejeroning membebawasan san patut lan becik. Kepengutan inggih punika kaika inggih punika pidadab sejeroning parilaksana san patut lan becik. Nanging sedurunge punika sari mangkin titiang pacang nyobiahan dumun. Asapun nabi kuentenan pada yuan ini sani nyansan ngeredang tur ngelimbakan sastra Bali ini sering dikancekan ab jagati mangkin. Ini selahan titiang sekali mangkin. Akeh pada yuan ini doh pada nyansan kimut dan jumpu nabi malih tan anut ring tetok daging sastra ini puniki. Nabi malih ring kuentenan ab jagat sani nyansan ngelimbak tur nyansan wayahan puniki. Pasti kekahanan jagat Bali inggian ring seni, agamu miwah budaya. Nyantos pelimbak ab jagat miwah sani liangan. Nenten pacang presiden ketawangin genjang pelimbak pun. Prade iwang tur pimargi tuna tureksa irago pinaku yuane. Pasti ke jagat Bali tan pernah kadi toyannya idamu sani ketanginin air. Sayang surat nyansan kasar pungkas pacang memasin kisah. Aduk punika dedane ringgalahe puniki malih titiang nangyang atur inggian punika. Asa punapi sudah maning para yuwana pacang rajagang sastra Bali ring rikancekan ab jagat mangkin. Idane saniwang yang titiang. Inayang pikayuni. Yening cinga kuentenan jagati pemukasnya nereng Bali. Sampun wianti metiosan sarang kuentenan jagat saking dukrin. Sani metiosan punika wenten ring tradisi, budaya, panembahan penglima ab jagat miwah sani liangan. Yening lerah ring kuentenan tradisi. Pasti kesampun mencampur ring jagat dura negara ni punika taler ring kebudayaannya ni. Midakadi ining dumun para yuwana ni pada iling pemargian ini pengadadinalan podangan. Sakiwatan makin akihan yuwana ni cumpu ring pemargian parikrama sani kebaus pulang tahun. Asapun apian tradisi Bali ni jadi kadi puniki. Sampun wakil ring dasar daging sastra. Wenten malih ring tradisi Bali ini sani sayang minurudan. Sekali tradisi gotong royong. Tradisi pria-pria makumiwah tradisi pesangkupan. Ring sejeroning sani pilihannya. Rumah semangat titiangi sungsut. Ini punika ring pemadinya piduk saseh sani sampun lintang. Akeh para yuwana ni muparilaksana tat anut ring catur bratu penyepian.
Sani ke bawah sama tiga ni kantor wenten sani muripin damar. Sani kelok amati lelungan kantor talang akeh riak-riak kering tengah mati. Mau pelayanan bola sani mau foto kunggah re Facebook. Ke posting re Instagram napi malih ke upload re TikTok. Punika sani ngawin. Agak melihat sani nguningi pacar kedek nyir-nyir tuh mau pindah sani boyo-boyo. Wenten malih reng agak betiosan sani mukari status reng Facebook. Ngenene dine kumargi nyepi reng bali kadi punika. Wow, lantur iraga memanas ngelantur memisu. Nah pikir niki puniki sani pacang keabdian. Nah pikir niki puniki malih pacang kejantos. Ngiring kayu sarang-sarang. Dianan reng punika. Mari laksana wargi utawi parjanan yang mungkin taler sampun ngesorang sani kebos tindak kekerasan sani sayang-sayang ninja. Kuentenan biutu sekali persiapan reng desana taler sampun ninja. Napi mali reng madine mungkin sampun saya ide-ide rita kalu menungan. Dua ni akeh sani mausan indik begal. Sani mempari laksana kawan kepanggingin ring magi. Nah pikir balik kali puniki sani pacang keabdian. Ring ninja sesudah sastra sani kepaus trikai pari sudah punika. Nah pikir niki wantah rausan di mantan. Ini dari sani wang yang titiam. Doa nikah diasa punika kuentelan biute ring Jakarta. Awit saking mangkin sepatutnya ni iraga mempidagam kemudian jagat Bali Mangderahayu tertrepi Presiden Ares kemudian jagat Bali ajak. Sesudah dari trikayu pari sudah punika tawar Presiden nuntun pari janani pina kesarana ini memecikan kuentelan pari laksana yohanani mangdene terkaun lan cumpu reng daging sastra lan agama. Doa nikah diasa punika kesuksman trikayu pari sudeni patut punika kekardenin kalih kelimbakang pemekasnya reng Bali. Napi malih parayuanan mangkin ni kesandang malih terbang mangdene Bali tata gumari pahlo jinawi tata tentram keterahaji sekala lan sekala. Jadi Bali sampun kali punika sinar Bali pacan raja metasul terlestari. Idrani sanuang yang titiang. Ini ceteran titiang mungguin dari bidang dari puniki ini punika sani ke pertama. Kerajaan budaya Bali ini punika sanan prawarti. Sani sidin langgengan ketamian pengling seremoni minekani adat agama lan budaya. Sani kopeng kalih trikayu pari sudah pindah ke dasar memelat saril pemekas irago pindah ke yohana pacang lanterang ketamian pengling seremoni. Sani kopeng untar ngiring egarang manahe dap-dapang kayu ni sikiang tetujone ngardinin Bali kemungkur bekas mangde Presiden Ruju Bali sani ajak termentaksu. Idani san semuanya titiang mungguin kadiasa punika atur pidak titiang puniki dumugi wetan pikirohipun. Tios reng punika telali titiang lungsur gengerene sinampura menawi wetan tirang-tirangipun. Maka sanane atur puputan titiang atur parang santi. Om santi 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 om.